jusa wakazi raisi nawe raisi nawe raisi nawe azali asumani komoria ngandawe wajambi nangauri tesaori na teraisi unumuhima mahakumeyo wazawatina raisi mwe makalati hakare hanantino kauzuliha zendiza heti zimudhunisha shawiri lundriha azali wende winyi shawiri jema lahe masiwa mkomori uti hadalihe koto shangaziwa akikaramba ndawe raisi nawe raisi nawe raisi nawe azali asumani komori yangandawe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wanama watukufu ikao siuka wazima harimwa imahadisi hatu haina masihu uskwale wenu hawande namna monao ya ukanga sifurahani auka ikamruha bakina mu hata hawashidi daraja zila mbu yakauziwo mba hauzila mbu akauzamba hauzila mbu akauziwo na zijanga zirendi yao nswaminika ngabo furaha mjuma hiyo hamade namna monao yetitri kao tikaza bonti yao yodeze madda roka uzitalazuzi usikwale wenu na hiyo yasaya ikao ye madda ya handani le clan Razida s'effondre yawo sangamjua fasira clan gamjua fasira effondrement et avili l'opposition dans une impasse yawo gamjua fasira impasse yoka c'est une rue sans issue yo hamao virinzia mwende huparisa bwe hau pandu homba henda ya ubalia ba kutucho henda mjumwa awonge tsirengesha bashinu uskwale wenu baada tishia intervention ya Razida yakahuifanya leo ikao tijibo sof njaporo shida na hundaze mvu na ishida video ya hato mufizoni bahi leo tishiliti dungu après 1h30 Razida armoze nugu ya zamba habu pia izonu wekao sirlo kinyume nao au sirlo kinyume nae kisiasa rikuja bane na masihu jardu zamba si uzamba rikauzamba gasna takriban mahamitsano leo Mwenyezi Mungu hajaidia wae haja ngwambo zila rakaudo hamba ala ni yaukana ngarijua yaukana haina mndu ndau ngwauna ila sura yaukabanu ngasikinyume mwazadi haunga sikinyume mwazadi ngasikinyume mwesirka ama de namna wako hamba uskole wenu alaikum salam Nurdin Darwish alaikum salam mwanama Hamadi Hamadi namna riko uzamba ikao hena ujonde nafasi ngujo partage video Hamadi heli riko uzamba yauka ikaza nchaguzi ngazi gabilio rika uzamba yauka ikaza nchaguzi ngazi gabilio na muhime njemone yauka uwanduwanu yeterminusia hao ngari walindao harmoze nchaguzi za 2024 zonu wika kaugozamba harmoze video zaatu yauka uwanduwanu yeterminusia hao ngari walindao 2024 yabudo banu ikao ngari kentio walinde samahani nirengea astaghfirullah hama de namna rakausabiki remwambiani ranti 2019 ataba saini ukana
litengwe la panga ye clan ya Razida na Barwani ni litengwe la hao rikawiyelewa haurikawalinda yaukana terminusia hao darmwezi election za 2024 Mwenyezi Mungu arjailia harihanamu hata rihisa ngarsi karibu hao gasonziani ngarinjiao harima zenye chaguzi za 2024 haina mradunga ya intervention ya Razida usiku wa leo haina mndu ufanyo analyse politique haina mndu ufanyo analyse ya diskuru za mndu wa siasa haina mndu utsaho ya elewu ya dunge za vira nezilio nezijao haelewa ya ukana zenongo Razida ya zamba usiku wa leo harma intervention ya ifanya usiku wa leo ngabonrongo ndaru kao mimi tizireteni enogo ya handani zenongo zila Razida kajazifikiri haeche ya jebale ya jia zabe zoni za handani amjojeleza iza kadwabili zenongo Razida ya zamba usiku wa leo ino harma intervention ya hena Facebook FM zilandrongo ikao Razida nge obligé ya zambe surtout de affaire ila hema pesa ya he president wa he parlement arabu ya mbaja komori Razida ngwanzu ya esquive ya rengele jina ile ya vazi azali ala ni ya ukanga rijuwao ishatongeza leo Razida ya zambao ya zirao bonze wanruwa zijue ngardio jeleza izararu haina mradunga ye hutuba ya Razida ya husikwa lewe inu haelewa ya ukana ikati ndaye mruwahe klan yahe harima ya entourage yahe gujoka kandida harumaz elections za 2024 gamjelezo ukarazida zafera yahe timushia havumbua hauziswa suala yabo la husiana na mapesa la husiana na president wahe parlement arabe ya nguha harumaz entiza sharabu ya haja wakati wa elections za 2019 zaja ya ba nganzo wa bure hadisi ngarjo humlibani ze dépenses ngarjo humlibani ze caution ngarjo humlibani jau ngarjo humlibani jau nombuleze elections ifanyishihe nembuleze tikanzana mabendo nzima ya ukana Razida habanrabu hauka bon yo habitude rizo ya uka letengola hao ikawa banongo shivu yabo zembilizi kuka kweli Razida habanrabu hauka hamba warabu au waja kwa ja kubali ze election Rais Azali hamba kaja kubali ze election ala nyaukana deuxième jour de la deuxième semaine de proclamation des résultats zahe élections à 2019 ye présidence yahe parlement arabe waveha barua la ufereshea zinjitaguze namna zavira ya ufereshea yemhuwa heja ula Rais Azali habo ya chagulwa ya ufereshea he namna ze voti zavira Razida hadiwaza kaizo barua zilo harumeze rezo sosio raziwona sonsi pia rasoma shana ritsokubali ya uka ya hodabo yaliyo harima omtaharaki ya nyunguhiro horao rijuwawe shatongeza nyunguhiro horao Razida, à son habitude, toujours, a continué discours yahe devant Facebook FM, haka à l'aise, wajala leo tika ujibu ana ubeidi yauka, haka umusa masuala menji ka utijojibu ya ngaka haduzi siwayo ranzi hali. Obhana kahanzane sheleze Razida, ni mwambie kabanu, ezilomba ni mwamfi, hawe zilomo ni mzambao mzifanyao ngarizijuwao. Razida isha tongeza leo, waoze, wafanya intervention hamada ila. Usoni ma Facebook FM usoni watuka uramatso watuka shawaka uflenge pia wanroa ndrongo mbili Razida ya mapesa ya he parlement arabu ya yamba ya jaa ishatongeza bo Razida le wahabo juu dawa yakakuyelewa ya ukana ya mapesa yao ya roha nusu ne yabaki gajo roha nikiwa na Razida kuti harmwe list ya huonro joka unikiwa haukana mapesa yao he namna mwenda mahadisi he namne makandida wenda wa hadisi mapesa yao ngani kwao ye makandida wakamweze election les équations za makandida wakamweze election Razida kujaka kandida kujaka harma position ya ukao beneficier mapesa yao
huprometewa razi 2019 lishatuniza wakawadaza huprometewa ya ukana vanunga rjohangalia no hundremba hindu yabo shazenongwena mnaza haja borazida kuti harumwe list ya kema pesa ya uyendo huja ya hondo joka unikiwa ishori shatongeza leo waoze wafanya fast wambia wa Komori ya ukana zenongo hizo zija dabu ya ukana zisazi wasuri daraja ngizo harumwe nzia ya ukana ziforohe wanupi ya wazijua rezijua sharika ulinda wanyi mjemzambe iyo lishatongeza borazida leo babu hao dabu ya ukana kuti mengoni mwanukangu wajoko beneficie ema pesa ya uchwai yao ya ugangi yao ya kaonga jao hurengeshwa baha mwanzo uvaze rais Azali le junya hilo alani ya ukana wafanyishi havoti rais Azali havotewa za instance za dunia pia warekonese ze voti za instance za dunia pia wavalide ze voti ya honso na wakatenga uzima hamandizo wahamba ya rais Azali mutuka ujayambeka na mtiwanike mapesa yao ba aboka na mapesa menji ngwa jokunto wa harmwezi razida izorongo ikao zonongo za uzane 90 au uzane 70 abasanunga si 2023 izotino ikawa Komori ngwa jozelewa ku hau titi nta hauko shaizo nugwika ngotsohamba holiho ngao haruma mtapalo holiho izo zafera za hema pesa yao isababisha borazida wewe haundunda we harumwe mnakla wao akabanu harumaye mraba hindi harumwe from komya hanyu elargi yurudabo ipangie haha wanazifunda wanakla ngawe ekla yaho na barwan netengulao ngawe ekla ya swamha dibana netengulao ngawe ekla ya wanrajina bahi wewe ngawe harma ekla yaho ngawe harma tartibu za handa ujiprepare wende haumumrajina yanze harenda harma election garijwa ushorisha tongeza urongo wao bukar kuswami hiyo akanga rele wao ya ukana determinus ya ka wanrua ukaza uhura wanrabo na fondation wanrabo omwiso wabo heno akatakazwa buriki yoto tsambali izo neza tongeza leo razida ya jaleo ya raonze ya mbao zilandrongo ikao wakauzifanya monimoni ranzo wakatoko da parozamba dabu ya haka probeltewa haka hambilo ya ukana ngojo beneficie ngojo hunda baendu bano shaholiho ze regle za ho wandu wa hadisi daonao mbako aja walivi mapesa yanu ze regle za uka de makandida no wandu ikao wakahenda harumwaze nyichaguzi waudwa jo beneficie mapesa ya borazida kuti harumwe listi isho lishatongeza leo ya jusa onvuhuro ya jusa shefiniho ya jusa fumbi holiho ekaze rugozonge zifanyishao hamasikitifuka na ukabuhari ekardo hanza ritalazuzi encore une fois et discours yahe razida habanrugo zinji ikawe zinji zori zamba rizikadre rizionesa ramba namna za bidii zifanyishihe ni namna za tubidi zifanyishihe razida haonesa harima umjitamko wahe usikwale wenu usoni mwa Ubaidillahi Mshangama wa Facebook FM ya uka vanu wakati rakansi vanu za election za 2019 zavira hata ijehundre leo kabasanu garjirandeo konti ya ukartukara afiliha na ndogo zindwa jina shakar jarenga lesoni zavira rajiprepare uka ngabo zindwa jina zijoka huja razidat kanzani mweshelezi ya ndogo nzima ya uka randi 2019 Rais Azali hamparani Rais Azali hamtsahani Rais Azali hamdumiani wanu Rais Azali hamdumiani wanu hamparani haina vahanu usabahe na mjemkensi ritwali izabira 2019 mwambakazi viri na hii zichojordo abo ziviri tena razida mkaujua nyonti pia ya ukakavati mpuho barini baishe wapu hantumba binguisi baishe tiji wafanisha handongo hindi baishe tiji shabu wandu waidi wajoba kisha duniani ze election za 2024 ngezi jofanishi hauka uyo mishinzi isho sharia shahansiwa lazima shiste hiyo razida neletengula hanyu mkaujua mkama konsianta ze votisyon ngezi jofanishi shamka ufikiri ya ukanavala owa Komori ngwajuka uyelewa zentangafu za hanyu
yema ile kafu ya hanyu maopoza mambo mngakauya pia mkaufikiri kama na wakomori watuka waelewa ye betizi ya hanyu hauka wakomori waelewa ka nyinyi mkaharma betizi nganyi harma betizi mja hata la dernière minute mja mjirande konti ya ukana eza muhimu mabidi mfanye kamjazifanya ichuka bala kamja kaujua kabala zilade za muhimu bidi mfanye mkaujua shamka udotante na reme banrangalika umlango elebwelinge ljopuha kalijapuha na reme bansa rangalika geljopuha na rimde hunrangalika ngujodisa na rivure hunrangalika ngujo savonsi mkahelilo hata kamjaelewe yakabanu encore une fois nous sommes en 2023 Kariti aux années 90, Kariti aux années 80, Kariti aux années 70. Mjaba sainu, a quelques mois, neze campagne ubulwa, mjirande continenti pia Brazil, ya kabanu kabati shwa, on se retrouve dans un impasse, gari jihundra harmanzi ya itona échappatoire, ndio obligé de gabili za elections. Indo wakati razida, uhea mwezi media, hanga rekoneseo ya kwa kweli rifanya erreur, ga rekoneseo ya ukana kweli, wanza nwozini kobidir kentir zitwali, haban kweli rifanya nai, razida mkaujua, haukarika umwambiani, mkahambilwa. Bali wanyi humoniho, mkahambilana, yoka hei, kare change stratégie. Mwenye baraka wakati makanyina yeye hakaumwambia nika kare change strategy asumani saa dino wasa ya kare change strategy mais de stratégie raji prepare en amont au cas où gawajoka election 2024 kamja paroshi yabo razida zenu kuhamba la pia la maji gilavu hakawanwa elewa yakana mkaubidi kemjipaga na nkaujua kazi ngozinga zofanyishia shamka uhanza namna ya udotante haruma pisti zinojina zatuka upase zatuka wabutise na rongo abasainu mjami elewa yakana ai wanu election gazofanyishia badi election gazofanyishia YCRC ne mouvance présidentielle ngwajoka na candidat haruma élection ngamjoka abo na ama grande surprise mengoni mwaze point razida ya zamba leo harmaye yenye intervention yae des affaires za elections za 2024 na hiyo ishatungiza razida leo na zamba humadoni ya ukana zenu gakauza mbabala zira kajaza mba haeche zira kajazifikiri haeche zira hazifikiri yena wandu yena clan yahe waliyo harme front commun élargi yao ya jebala ya jia zambi ne clan yo gwa prepare kandida ne kandida uo katsu kubaliwa ne front commun yao roalo Faransa roalio Komoro ishode shatongeza razida wayaelewa izo pia ya ukana ila olamna riali wafanyeze manjima kanaka hunramba hindu haya wabakisha hata wakafikiri ukana wa juhunda wakati washide wa buskule rais azali za tsukiri waja waelewa kembu wafikiri wa juhanza ke kandida kana from kwa mea hawe kwa mharaya razida hano kaba wasaini stolwa ni mlemengu seranale narshid narzozita shunga yorisha tongeza razida ya bala leo ya tamaza pia mwishi ya kadele debut hambia beidi ya ukana haina rongo joka hanza unuse ban leo nuzi sebanga mjuzamba leo kabati za uramatso leo kabati za ndongo ikao kajaparo zamba haruma interview za ce qui veut dire ya ukana basainu risarielewa ya ukana za elections za 2024 ngarendo rashindane na wanu ikao kwati na mwando kwati na mwiso kwati na kwati na nsa yabo lazima ngarijo washinda yegwa yetorwa weekend zima izo nizo sisi wahanjumera elewa razida hambarongo ikao zintsese halisi wakati Ubaidillahi mshangama ya muzisa masuala hidata ha muzisa ye masuala ya uhusu kopasue makiesi ibale makiesi vale makiesi vala gerkar paswa moroni vala zevoti pia zokazizia vala dukarifanya madu wakati wa Johari ingeze makiesi akapaswa mo. Encore une fois, Razidange Hamadu wakati yafanyaye video ya yambio wa Komori hari Buigi na SFR wa bloke
Baba hindi bale na hindi Twitter ou non c'est Twitter SFR ou a bloqué on tient les réseaux sociaux je sais pas comment il s'appelle haringwa ilibisao ndongo zandrabu za tudunga hata nzia hatosubuta heya mwetele hazamba halafu hajaleo ha boye makiesi yajoka pasula bala moroni do bana rojoka wandisa balange ondaka pasemo makesi moroni aboze votizo kazi sikaza maberazida yaelewe jo sami banche songa shindo sawo shanja jojo upase à côté d'intervention ya razida hoskalewe ino sikaza razida yaelewe ndongo nzima yaelewe ndongo nzima yakubali yakana hukamria paswe makiesi juzibo makakumena mwejama kandida ngarshimede hakahende wela henda paswa yo mjini hao swamhadi bwana hya mkazi henda paswa ya lomkazi vahaya karihila hende mbeni henda paswa ya lombeni vaho wewe hupaswa ya lomoroni ambese njoka mshini fanya ndongo she problem hindi ye problem razida namna wajibia za makesa tukapasura moroni hatelikie silo homrani hao yirungu jani kujajo subuti unjia ulikomenge ujamego lipasu ngamrejezo lekiesi yela hahu lomrani hahu kwirungu jani haude biro de vote ya hahu kujajo subuti unjia wamego lipasu nge uje ulipasu yaboko jole quarantaine de diurne yakaya harmu mji wa esi razida na mtafadhali kam kanti usoni mweze media zinu mhensi namna ya uka ngamreduzeo ze esprit ya akili ya huwa komori a niveau zero razida uchisorengeza kabu ushida uhurongo wa ujilona jiku ushida upara Facebook FM hena lera wapara ukensi ngorole kiongo abu mnyanya ikebala zenu ngwambao bala zila kweli wa komori bala ngwaishi yao bala komoro juku wafani unabi ze 40 bureau de vote zilo moroni bo razida ye bureau de vote nzima wajokashide huipasu wale kiesi kabati siwambia hate yao oliokana leo wanrwa gabilio voti oliokana leo wasa wakubali ya ukana vanu mjoka mkensi mtwali ya zafera zinu zaze voti zinu ranzi hali waisa waelewa ya ukana vanu voti gazidofanyishi sikafikiri ya ukana leo ujau debali ujau wambe pia zilo rohoni hao bojo uonese fikira wambe nrongo ika onga zijo upara gazijo ufaidisho wa komori harmaza nyichaguzi zijao sikaufikiri ya ukangojo wambe nrongo ika wa komori ngojo helewa kana ai zinu nrongo zamani dhamana wa siasa ulona hamunensi shautu rudo botena hujamba zila nrongo za kibangweni sibahi hujamba zila nrongo ika o niza msababishani wanyi hawanyi mtogo uvurana mtogo urema na mawe hofukoni mlio ni wanu mawari franco wa mechi ela arziti jindi izo wakomori waretene harmo intervention ya abonge holi horielewa holi horiju wazilongoni ngarijuwao na zinji wanyi mdo uzitoa wallahi bladhi wanu pronkome baru wande tengola hao na mhime mdoli na zefara hasjuka udorwa zenti uzimu dao hawao parce que ngaw harma guerre de clan il y homoni et katama guerre de clan yabo woi ilitengola mzimba ngone ilitengola hao na somad bwana bahira zida ngone ilitengola hao ngaw harima namna ya ushindana kwa tushindana fikira za ujawaelesha ya wakomori pardon warohe harmaze tabwaliyo kwa tushindana fikira za ukana leo kawa maudu wa hunreyezi shangwa ufanya izo raisa zali atua hiyafanya hafaida ya wakomori shangwa shindana wana faida wa hao moni yikao nusu ngwa onao litengula razida ngwa unakaze faida zinu karna uzihunra nusu ngwa unakaze faida zinu ngarjo uzihunra kechubidiranyise da sina wala hauka vanu inu siyasa ngaradura shindana yinu de namna ompira ureshi hao buhariba yinde namna zenongo zido buhariba abonge zeno razida ya zabaleo c'est pas une première c'est pas une dernière voilà razida ngujo continuer voilà
na mtona ze reaction za wanro hao hata razida ya jozia na msive harmazeze Facebook mono wanro hao wa siasa nzima wala hayahula hapo aveha wala hayahula hapo aveha pia iflangi razida parce que razida ngujuu jafanyao shaizo ngazira rangeo ngeza rangewe mna couleur woi ngezi arrangewe siasa ya hatu na mke humfuria nema we hata shasisi ngarele wao hakazinu pia rizi wono rizi toalia rizi aligne rizi mette à table remettre en place stratégie hatu razida zeno yanda zila maudunga majobu hama politicien wanro hao wamjibu ushao wa hewa saya wamjibu wadojibu la na helido hata zantuno mahazihise shangariele wao yakakwati na nongo wajohuja wa presente wa Komoro. Wala ila de episode ya handani ya razida ya leo. Wala nga episode za saya zijohuja zichohule ngabo ze episode ezilo kunu Faransa yapo maulu wa mjosho wa mwenye baraka ngwa joheya wa mete kao wa razida wao he francome wao ejani bwendwa jina ngwa joheya wa mete kao halafu do wakati mjoka huelewa kasema ne problemi jikunda ijipoza wene problemi jipoza useke harume francome ha wow kabati hata namna ya ukana waona modu mzima waona mdungano mzima waona aminifu wao hawao hauka arme francome hao ti paroza mba video banu ejanibu ya parti jua jihunda unzwani kwatu anyisafikira daune janibu ya parti jua ijihunda ungazija parce que ngabo ila alliance ya UPDC ya Mamadou ne parti jua bon yarjo detail hosonio ngabo ila parti jua mkodo ya bakisha ilonzwana yodo banu ikao raha kwa tuelewana vahera zida ya elewao umpira namna uresha omoni hatuelewa kana bon na tota mtanga pia basaidi ritsambaze pia wodo mpira ureshi hao watu sisi garima harmaze zempado rekenta harmaze taraja redwamba kana hanaidumu dore malekoti parce que ngarele wao yokana inu siasa na siasa ni hedi kakutina fikira za uyeleshe maraia yabo wondwa jina ngwajo urenge na faiblesse ya hanyu wa exploiter contre ya hanyu yodi namna ufanyao zeno weka ureka uzilinda reka uzijua reka uzilinda wakati ujanga rez exploiter. Je suis désolé ekale urazida ngo jire mwifuba ya ukana makiesi ya juka ya lisa moroni ya pasua emanu urazida nge ukana ndogoza ufanya waishia mmadimana paswa makesi mbeni utuka ndo paswa yako erungu jana hawaisha ka kampanya ra paswa yako application utuka ndo basha ndo upaswa yaka hiyo ha shaku jazifanya parce que kujato kunda mrenga mzima yake dingoni mwao yambekana fanya za nombaga si dingoni mwao. C'est ça le problème. Et être un politique, c'est avoir des points de repère, des points de repli. Voilà. Izo kutinizo. Kuyelewa izo pia. Abasa inu hudesi. Bahenga mwambioni. Ni wandu ikao. Gamshangiria wandu. Yaukana zenogorazide ya zambazila. C'est prémédité, bien préparé. Avec toute une équipe walo dingoni. Ikao ye objectif ya hao. Asphyxier et parti jua. Wa neutraliser au sein ya hao bansida au niveau ya hatu si lombidinu haina wajohuja ngarjo wa gabidi kisiasa reshindwa haureshinde bansidio dao hawao c'est de maîtriser neutraliser parti jua no wandro he parti jua ikao do watsaulwa do wachagulwa no wenji wa he parti jua walio arbo franco hizo kastwele ya razida na razida kuna ujua menga una siasa ngwanzo ke usoni ngwanzo utene ngwanzo ke kandida ngwanzo ke jao nukutina fiefu nuwandu kwa tujua eba no razida yutu kwa honvotindu esalaba tu sisi ribaleze voza atu riratsanganya hizo dezajiri harima na mwede wallahi billahi na mwede maishidienro ya intervention ya razida ya hoskwale wa hiyo tuamba dezendongo ndaru hizo ngona kandida harume from kome makandida wanzao wabehe harume makandida wao razida ni mnakla wahe kwatu avale kwatu wakubali yondi handani ya kado abidi ya question ya heriali
ya hema pesa ya vumbulwa ya ukana president wa parlement arabe habali ya mapesa haja hawa proposea wanikeze dépenses ze wafanya harama elections 2019 na les équations ikema pesa ya uyaja sha wandu wajoka unikiwa dua kama kandida no finance ze kandida halafu isaveri ya ukana razida kati harama listizo pia ya ukana gana beneficie hata pitusi halafu ya katwatomani randi 2019 habar shaidukuni hata abasaini wesaile wakaze votinga zijao kabati namna ya ukana ya beneficie na reali huo ngaba saini na mtozita shunga ngaba saini na mtohea na biwa komori ya ukana banuka kwa mapesa bas yazite shunga hizo ni zajiri iza kadararu ishatungeza razida haka uhea leo yafanya diskuru hila c'est parce que ulaha pulwa zila kajahia bala yazifanye bure wale mnatengi wa hao mnakna wa hao waharuma namna ya uhanza wajidetashe komsango wajuka libru wavehe kandida wowo wa mwanzao ani ila sen strategie ya ukana narsekwele bwelinu liremo mre hunu wanungu wajodunga kabale bweli sekula hunu watoka tila ribire hunu rifanyeze plan za hatu ila di namna razida niretengolahe wamete en place des plans machiavéliques hao nza wa abutisi ashaizoro wambiao ngarsivanu karna wa banafas ngasivanu ngarjo wadunga ngasivanu haina ndo wafanya kumuni ngarzijwao mais ma grande surprise wakati uziswale swala la mwenye baraka sikafikiri razida tujurungu joelewa ya ukana vanu kisiasa amtso Muhammad babi ani abasani nswamba kitla amtso Muhammad ani babi niona au nielewao ikawa haina mkomori reuliwa azali reutwa azali nguyelewa ndongo nzima nguyelewa ya ukana ekisiasa razida katiba na mwenye baraka razida kati kiasi ya ushida na mwenye baraka tika ufikiri au karazida wakati uzisole swala mwenye baraka bujohunda strategie politique yalijibu shahusubuti ande mwenye baraka sidera mtoa harimtoa ala nyaukana mwenye baraka haeche razida hajazala sali hafanya bunjilio wewe ukajazala sali mkaoblige mtanganye pia ye francome hanyu hiyo ngemshide mparse wangu wanjaru malasali jo dalili onesa kwa borazida rakutsibana munyi baraka shayu afera hanyu namjiwe yuo namjisidi heho namjitsanganye heho iyo afera hanyu namjigere mais ce qui est sûr et quand van garim lindao et quand van garim lindao vanu na octobre et convocation à collège électoral ngajo fanishia zi campagne gaz jo bulo gamjori parisa ho mabangweni kamjori parisa ho mijini kamjori parisa harme mabavu haina bahanu kamjori parisa mwambe siasa rambi siasa yemfumbile wa komori wale wachagu haubaki shaharme diskuri ya razida mengoni mwaze nongo ya hamba mengoni mwaze nongo ya zi pata usubuti ya miukana les élections za 2019 rituali ya pia shakartaka ulinda ale jeshi kale jeshi ngelitoka ufanya sikanzana mbiuka razida hukawena raisi sombi mfanya election tujua ngabi tujua ndaru tujua nenga mjodune shelezi élections hizo pia kamjaparona wayo kamjaparona majini kamjaparona walimaji kamjaparona walozi kamjaparona majournalisti wa bala magari wanjia harmaze bureau de vote warengeze ZPV ne mbraba hindi wala wakodu ne ma observateur ne ze urne wazibalia wazibeha au parlement razida hujar mweze kililu wakavoti tijingabi kujaparo wona majini hauwa lozi hauwa limaji hauwa mwandu jina waja warangeze PV nize une shazo uto jazilengwa ni majeshi ni ma observateur nusu wako karme magara hema jeshi na nusu wako dunga le garda hema jeshi leo ama grande surprise
ngwambukana karjaka ufikire kazi election za 2019 karjaka ratwalia hata majeshi kama jeshi dojo kauja waranya Razida, s'il vous plaît, abasana murongozo kimwanashi wao murongozo kimwikao miwanza siasa tiganza nifanye au mihuifanya hemba bimyezi mganjani tisomo hemba bimyezi mganjani Sharazida tafadhali ikaga mndengauze mikrozini ngamkentiu harmazi kamerazi ngamambia wa komori ndongo na mwabia nungu ikao kazi japaro fanyishia mfanye proposition namna majuanza zifanyishia shamti jamwambia nungu ikao zifanyishia et à ma grande surprise nine mwazifanya e namna mwazifanya zila uwalole wazifanya hamad heni mwazifanya Razida ngonzo jihadaye upwe matsobe hodingoni yaukazi ngozeke chabidi zifanyishi ala ni yaukana ilande namna mahanti procedure ilande namna e protocole maihanti nyinyi ikanyitsede maihanti shamjamu iparsab kamja ishange nunge protocole hata iwa sulivano zabarindi ni tijojo continue protocole hamade namna ya hanti narelewe kabano wandu warangalia au waredunga harmaze ze media zinu harmaze ze Facebook zinu wanu wandu ikao winjini harmao wasomo waelewao wajuao haina kalima lito wao banu walitafsirio kadombili wala analizeo wajuao kana emdweze ngambao zinu za kweli yemdweze ngambao ngwamonongo za kidhamana emdweze ngambao unumsajaja unumnyanya tukuja banu ya parler pour parler c'est tout. Njaka ufikiri kawandu wakanaezi banu mahaya uwaza wafanya nyichaguzi za mwandu za bili za raru zane za tano hata leo watuparo badili mbahindu choka uyonsi harumwe sharia sha nyichaguzi harumwe procedure ya nyichaguzi harumwe protocol ya heze nungo pia mwatongo hanzi kele oze nungo zibadilie bao tsido wandu harumwe hezi na zinanu kwikao zikangizwa na sharia sharia shikabu wa shirumia shijali unge shanzo shirumilo nisho na problem paske wote do harumo walio harumwezi karelewa ya ukanabanu nga harmansi ya utuanza kubalika banu nge harmansi genenza homa huu endia enshivu bayo do bana jojo kufanya namna yanzao yodo bana jojo kufanya hizo yeye yanzao sheka ngwanzo yake harmansi uamina ukange harmansi Gairumao inga irumao nro shanga bumishinzi ya bali ya ntila lazima wanduwa wanise waiste ya 100%. Yone message na kauhanza ni yere ya Razida ya elewa wakati ya jukalo regaza mikro ya do elewa kaba nga wakumor wa elewa wizurambao wasoma harnasi wa metrize aux affaires zinu hanasi lazima rduwaste himba baishi kartuwa ona shana rwaste abonge amjukaza kifiavu fa juste woyim na mizo pointiti ndaka uhanzani ni monese ni wa komor ranyi muamini ze fikira za ranyi mtsori amini ze fikira za ni mwambie ni ukana intervention ya Razida ya uskwale woyinu il a une intervention préparée il a une intervention ani préméditée zero pièce yarishiwa na bodingo ni mwahe gena wandu wa siasa waluwa dzima harumwe frankomea umwambia kana yenda wende wahambe ritambaza mnyanya unu akayo de objectif ya hao watambaza mnyanya unu pour plusieurs raisons Razida gena zi raisons zahe dabya uka ulamna riali wakimajima wa hao wenda wamdunga wafanya ze mrabahindi wafanya ze tartibu hata wahundemna riali wanzawe ikebala azala sumani zilano ya zijuhao shaya umafiti karjoka pia hizo strategy Razida yakaufikiri ya ukana amade namna katwa tomani ya ukana besengu johunda mbahindu buhari abasa inu ya jalo ya mbilwa ukana ashe wanukuna kahunda mbahindu uka emnariali wola hahantiziwa ya huandwa kama kandida no wandwa heze caution Razida hundiaka kadaka kandida kadaka mweze caution kati mengoni mwandwa finance hazingamanyi haone sakana bomba kawa wasaini mchunda mbahinda lazima ritambaze sonti pia yodisha tungeza ya raze mbuni wonze
yakaubabu hedila ezakadwararu na ukaba nungo harma problem wanu franco meyan yabaru wan razida wanungo harma problem ya candidature hauka e franco mene parti juana ipedesna e ma candidat wo nao o winji wa hao tide kandida au tide makandida razida na barwane lchangola hao waonao halafungwa ile wao yakana ikao danza wabuli yamkwatsina wajo hunda aboda zima watemtanga ishodi shatongeza ya heyabala leo ya ramsaja japia tanda tutamba za pia babsan kabati hata ubaki zida ndiza jiri bala watu yale satuza razida ya heya leo ya amba umnyanya na balake zijazia balabai shanga zito continue bala ila episode ya mwando ila episode ya mwando ya wana mprepare bawe episode ya bilinge jao ya wana mprepare bawe episode ya rarunge jao ya wana mprepare hata deuxième tour ya heze election ngamjo uona zenu ngam garjulo mabiani garjo kabadzima nanyi harumaze media zinu harumaze kampanye haruma haina bahanu garjo kabadzima nanyi ngamjo uona mpira unena mna ujuko resheha yaukana baletengolla wala homado lihula raka uduma biani kana uandu wao ye terminus ya hao des élections de 2024 yondo bahanu rna rawalinde wala zila pia kardaka wajeni zila pia rika ujua kanga rawalinde wala harumwezi élections za 2024 tazinu à quelques mois ne kudamvoya ces campagnes razida hatambazo mpira ngamjo uona wa basainu uona pia haina ujonizawa pa razida mchulo poeve mchulo tinza parce que ngo haruma problème na hiyo ngera arranger na idumu ntiparojozia hiyo ngera arranger aussi wahanjo abata mpakanda abo ngamina sujet nzima ntsujuani yambe bana basainu ntsujuani ntiambe oka juzit wahiti yandisa mbabi juzit wahiti yandisa shanga fikiri leo amjuanisa nifanye babi na detail ni wonese mbabi sujet hiyo ya uka wanunga sarma problem e communauté yatu ya shikomo region da armetsino. Bon, des communautés pia shanga fikirama ya hatu wamtujamba mwe ya hatu hauka ces derniers temps ngabo wazaza hatu ngabo wanasho hatu ngabo famizi nji ikao ngwao mavize harma procédure ya démonter ya dénoncer ces affaires zinu zabakisha harma les suala la he les femmes seules wajihundao harima inti ya Faransa ikawa nurizambao ama connaissance mjo famille ndaru si je me trompe pas ikao vraiment wapiégewa na inu na institution iko shughulani les affaires zinu de la CAF ngao harima démarche za uhanza wa démontele za uhanza wajue wanduikao ngwarumiao ye statut ala ni ukana izondrabu walango wa mdolani ala ni ukana izondrabu walango wana wandraume halafunga hu fami wazaze ikao waparisiwa bêtement hauka nusu apparemment wa tromper au téléphone au paro téléphone bon hajihundu ha dévoilé pia mzima buhapariswa juzi yangu hakomori ya kahuja je pense ouais akama mashuli hawasuli Charles de Gaulle de mndu henda madame je peux vous aider les bagages et tout pour ramener dans la voiture ou dans le taxi je vois que vous avez beaucoup de bagages et des enfants si je peux vous aider na ola mndu wa helakafu tiji la kafu tiji hende doa ko shule haneza affaires za eze famsolize njodo na bianyi mwajua na wala mndwa hao vala deja le fitina vala yemzade masikini vala ye hapistone waranzi hunu vala ye hadungu waranzi hunu ha kontrolewa abasanyi si wa komori resina lapo wala ukamdo somasiwani ngondo yaloze mjomba ha ngondo yaloze mbaba ha ngondo yaloze ngondo yafanye mashule hade ngutota Facebook YouTube TikTok halafu uandwa basainu ngwa suiveu ani kwa tutabihata ngwatongo ujua helidu ngwatongo ani dasiwa singa songo jifitini
Alafu ye mzade bon hawasuli wakati bwana ule namwambia ka est-ce que je peux vous aider ule mzade atsojiunda harabi habala non c'est pas grave, je suis avec mon mari. Wakati ambaye je suis avec mon mari monsieur haka juste à côté baheula mwana ula bwana mzungu akaanza confirmer kwa kweli balole mruma hamuzisa c'est votre mari bahe mwana mshaba oui c'est mon mari, on va ramener les valises. Harda bahoudise mwanamne monsieur c'est votre femme c'est votre femme là dit oui c'est ma femme. Golewa ani wanalogo wana piège wa titi hamanda wao wajihundu hajem wala mzade hajihundu hajifitini plus apparemment bon yo de compte sûr selon information n'est pas apparemment waka vidéo zaka tourner dans les réseaux sociaux zi capturer watena zirumilwa mzade hawasilo dahoni aux environs l'habite dans le 77 hawasilo dahoni vers 11h 11h30 midi yabon wakama pause 14h harimiwa mlango malheureusement wahundi habala waili wahundi habala wantipia kwa jajwa uhana parce que emanamme ya aéroport hakanda ena na wala wandu wa hindi commission wa confusion hakabala kwa jajwa uhana bas hajundi yabo edosiahe ngebe ho mahakama abonge michijohanza si wa komori ritafadhali yakabanu sonsipia ngari jwa yakanga sarmanti ikao yo lelando siarmanti kao yo hundi ya shawiri ya mdulu haro matabu ekaze conditions za ukaya hundi wa shawiri ngizo complet sha si wa komori haunga wandu ikao wo abuse namna ikao wazungu wao ani wo jisanta kama walangu wanendo malaba ngolewa leo mwanamsho watu mzaza watu tijahamba kana kutina mrumme tijahamba kana kujalolwa utijahamba kana ani hunikiwa zila avantage za mrumshi atulolo harmenti yinu halafu huo ni hamwa mashuhuli utwa hara ya 6,000 euro hutiwa kuomba mrumme habalia na mtawa dhahabu na mapesa au mrumme haja halafu ikengo joka ujahunu ujambeka kutina mrumme halafu wandwala wakubalika senu izokodi na tutafadhali bano bo minja paru kubale ndinya hanyuyo shayo nyu yamba kadozi njia uka hari mruhi bia walona yo expression ya hanyu ya nusu ya hanyu mdongo ambe lilu miwamba kana banu haina mru surtout mzungu amwanzo mranambie surtout mzungu baishe 1 centime wauhere ya kuria ukamadam ngolingo ilo 1 centime ndio obligé uje visite par ça ndini ban ya 9 centimes ni ilo aux l'hôpital et kuria ija ndio obligé de nazili 9 centimes wallahi billahi 9 centimes si par ça kuria kamili ya rumi boîte à lettres ya ce qui veut dire que wanahena ngorifanya wanu wallahi wazungu wanu ngwazijua ngwari tundao ngwajoke bwana wengu rihibiyo wajoke bwana wengu rambio ndrabu wajoka na mzade weizo ndrabu ikatifa mse shahoka kwaja wa huremi umlango ndongo mbili yendongo ya handani wanza wa parsaze preuve pia wakati wajoka waja huremi umlango kutina namna ya upetea ndongo ya bili wanza wakati wajoka waja wahusihe ulive shaulive menji comme ça kuna uzifanya tena comme punition abonge harmale suala hilo wanasho hangu wanama wa babangu kaunga si harmaye hiyo narijue ka ngarau mduka ani wahama mduka ka ujale ndo hamba kana kutina mrumme ya ujua ka wo mduka walango aju fanyeze nguza hawa kayude haza hawa wana waraya kubaleze preuve pia huende huanika kwana waraya or kubali kutina mrumme jau divorce jau kama stabu shauti henti ya ukanava wa hubadingo kama mzungu kala tama pesa jau izondrabu mzungu kala tama pesa ska unofanya hazike siera dans le centre dans les grands centres commerciaux et chatongiza ndata na nerve hanazia utupor samra jahiza fijobala ngwanza randewa 1 centime ani 1 centime
Yamjo oblige uweke si ufanya hata urenge ulinde bala hata urenge santim. So hata sika udoneza usimu. Sababu mwenzangu bantu wanajajo saushini. Voilà. Halafu si wakomore si ufikiri bala wazungu bala wajarfanya bala bahizizia bala ani kwa tina hata control timambiani ukana imzade uya ka controle wajuzi marinyani barongon tit bana hatoja bala haja hama madame, est-ce que je peux vous aider avec les valises pour mettre dans la voiture parce que vous avez beaucoup de bagages. Engem zade hatoka hamwambia kana c'est pas un problème, j'ai un chariot amjojo pusa tabugari juu ijokai shango dosi wa komore una mzungu si kama bala. Ah non, c'est pas un problème, je suis avec mon mari. Ah bon, ok. Il y a les dernières confirmations, wakawitsaha mzade wae ya yambe uhanywanyi hai. Ani yazito uhanywanyi hai. Remzade remrume. Remrume haja, ah monsieur, vous êtes le mari de madame parce que je voulais l'aider. Mais monsieur, oui, c'est ma femme. Ah d'accord. Ah ok, merci beaucoup, au revoir. Et bwana henzahi, ça passe des confirmations akawitsaha. Apparemment wakati wamona vers 14h kwa jajwa uhana parce que waona na aeroport butasi abonge karita fa dwali radwe lewa ya ukaharmenti inu vanunga si harma ngasi harmanti ikao inference ngufanjao harinika harangalia en face harinika na bala hodingoni ngabuwanro hutundao izo si wakomori su kama bala zilati ngori zijuao wallahi de namna wakofanya ngari hunikao shabala hodingoni ngabuwanro waritundao abonge nyi wanrwa shatu nyi wazaza hatu nyi wanasho hatu mlio harmenti mware makubali ya ukana ngamjuo wejo iyo ya mafamu seul amwambie ndongo nzima mtoi tswani hani et service iko shule anaza afera hizo wafanya hazi daune ze communauté pia surtout ze communauté zindi zilo harmenti par exemple ekaleo Faransa e communauté ilo wenji harmela kafia par exemple ya Sergi hau ya tikinda hau waoneke communauté ilo inji ma Sénégalais au ma Comorien ba hibo fanya hazi winji hao daona ma Sénégalais hama de communauté Marseille walou njima Algérien na ma Comorien ba yabo mo service yo ya des Comoriens et des Algériens wafanya hazi watatsaya watiwonehe comme des agents de renseignement gabo avenua quand on doit par ça mais guichet narmoze agent d'accueil ou m'accueil ni normal na buka mtujua endobi utukada bekana izonta okaman pia ngar jula nao kuna ujua bekana ngawe femme seule ngolewa na balanga wa mjimzima yena ufanywa zidaina dendaina uto ujua ujarabe asheze ndo izonda wala katfa seule ya wakati ile sao pistonewa haina ndo ufanyao haina malani wendao haina pia ngo contrôler hatova hanu abidi ugamate baf urengi abonge ces derniers temps on met en place une campagne ya découvrir beshengo wajuao shangwanza wadua parisa en flagrant wanza wadua parisa namna ikao kwa na ujohana namna ikao kwatina no wajojo hamba ka ani kwatina nzia wajojo ubira abonge namkema prudent njokana ngamrao mluka swanga mganyeo swanga mperdeo ngamjo unikiwa shamtihenti yakana balanga mnikiwao baladahi ngwa mtundaoni henye ngwatanze mali hata ajizingamanya harumwensi inu yodo pande waho mieshi wa hatu shangabo ila ula mieshi hundani hodahoni wiho yauka uwanangwa huwao namna ikao ngwa parisa ufishi hula haukurie hula haujau ikazwa famswedi ala ni yaukangwa joka balangwa wana mbaba hodahoni baishi kwa tumona zelera wabidi wa mwone simambiani yaukanga hatanga paro kontrole wa harumale koli gawa paro kontrole wa harumale koli yembaba hendi arange mwana hake mzaze kajajua uhenda haka hazini
imbaba ni darenge mwana hakontrolewa hata haruma adresse ya. Je pense que c'est baissé là dans 2017-2018. Si veut dire kaban kabat sen ngorjo do ufanya ban uritatsai. Ikanga ufam seul abor kubali ya kana ngo jideclare femme seul. Garanzo rienshi pi garanzo namna karhunde runde riali garanzo namna kare yenshi garanzo namna izo kweli shamna tu hitwanya tena ka umluka na mluka swangu hundu swangu shindwa ikaushindwa yunziro karido fikiri namna ya uka ritanze mali hata rejita ruma problem armwensi makaini nsi ya shonga numrenja ma problem kado nzima balaba yotso dunga mndu hata mndu nerve bahi awenge wodi mnabe shele ya mtiti na kanzane shele zie nimwambia na uka nardo tahadhari awenge garjona na tena harma wakati wa saya harma hadisi za saa tena inshallah atampaka daabo mubushiru mbitse wakati mwema na ridunge najimu wa rais wa hatu al-Imam Azal Usman. Salamu alaikum nitengwe na mbeshe talelo riji hudumu vimeri mshangirie Azali ramhukumu yenzi ya itawalie leo wakomori wadandawe rangunde mahawaruma idara za maraisi tarehi ya hoyo njema kwa mji saurumati kwa mshangama mhoma ohatuwedo mwasi wakomori wadandawe lesovo walivira wendo wa ulitendea mrajinga boharara hojotolwa nezenzia Azali rambawi bora mbaba warirwalia leo wakomori wadandawe komori wendo wahanda pasasio hoifanya kuteta zikaya hada dunia irikalia amani ya hemasi wahujani yongasi woranda leo wakomori wadandawe. Maraba meji garjona na tena wakati wa saya na mke haununu mlale haununu arjona na tena usiku wa maudu harma habari za saa tena. Merci beaucoup.